Oh, que torrido! Berrita berezia. Gaur ez gauz Bilbo Rocken, ez gauz nire etxean, ez da Elisa batean. Pero matxagu, igual zazpi zaien Bilbo Rocken. Ja, Bilbo Rocken bota gaituzte. Gaur gauz Garraio taldearen lokalean, eta daukagu gurekin batera Garraio Galdetu nahi dut hasieran, garraio mota bat izan da. Izanate, zein garraio izango zinate. Buah. Ja, garraio definitzeko. Bai, nixen nintzen bizi baikoat, seguramente. Bilbo bizi. Bilbo bizi, sin duda. Así es, sabes, soy un skate, tío. Skaters, baina horiak klitxe bat, horiak mitiko. Hachirroku Eso es muy obvio. Eskertei boi. Hachirroku rollo niti alde. Kotxea, tu? Kotxea, bai, Vale. Osa, auto mota hori. Bai, 86. Un drifting, un... Toyota Trueno. Toyota Trueno. Hasi baino lehen, ekarri ditut opari gamerrak. Oh, ¿qué? Super Mario Kinder Yogi. Espero gutxienez hau la puntu izana. Pero zuentzat ez. Eskerrik asko. Zergatik daukaita Ole. Mario gatik. Claro, Mario Gamer. Mario Gamer. Qué guapo. Guasolie da francesa. ¿Sí? Es Holanda, da hori. Había uno pizka... Israel negocio con Ojalá ponga producto de Israel. Me jodería pila. No, yo... Ahora igual viene con... Lo tira solo, Llobregat, España. De Llobregat. Nah, feo que Israel tiene metido. En Kinder fijo. A ver, ya justo, hasi dela ematen bueno, opariak gube gauza batzuk ditugu, ekarri ditugunak. Ole. Ez bakarrik. Bueno, no, gauza batzuk da, hainbat gauza da. Daude hainbat gauza. Bueno, azteko, lehenik eta behin. Ez dakite ezagutzen duzuen lorea, uste duzu gozatu baietz, baina 3 aldiz maketo irratira torriz gero, os lleváis la maketo txapela! Lo sé. ¿Qué dices? Claro, es que pasa que con el Pero, A ver, dira txikintxo. Hori da la movida, ez dira oso handiak. Baina gero... Tipo francesa. Erabiltzen badituzuen CD. Es que gaur oso polita. Ez ikusten honor jantzten txapela holan txarto, eta joi hostie, baina bueno. Eta no esatzen zaizu? Es que pizkat txikiak dira como... Batxoentzat txikiak, beste batxoentzat ondo. Etiketa ez dut kenduko, geratuko da hor. Hori 100%. Da dekatxe. Vale, eta honekin batera, da hor, beste oparitxo bat, baina galdera batxoekin konektatuko. Bai, baina orain ja... Bueno, no, guzien ez hauek, eta gero ja bestea. Orain eta gerokoa. Bakarrik, zira. Da como pregunta premio. Bai, zuetako nork esango zenukete dela, bueno, la pregunta, bi maketonak. Hemengo maketonak. Josu bat. Eta ez tio? Tximbaz. Buah, es que ni naz nahiko maketu, bai, gero ni... Buah, ez dakit. Ni nahiko maketona. Bai, igual zuen bizek. Ni ez. Seguro. Zumape, ja. Maketos a maketos. Eskerralde eta eskumalde. Ya, claro. Para, pijue, kamental bien. Pijue. Nik iberiaz bakeroak leheneko zendala irurte. Vale, pues es que gauza bereziko merkantzia. Atera dugu gauza berriak. Lehenengoa da, pum, txapita maketo. Los más maketos. Gero, bigarren maketoaren txako. Gero, hirugarren maketoaren txako. Hori izango nintzen igual. Eta gero, belarrimotzaren txako. Eta azkenik. Eta garrantzitsuena. La pregunta ofensiva. Bai. Ahora la pregunta ofensiva. Nork esango zenuke dela el más español / penubero. Josu. A ver, buah, es que nik esan bion nire familia dana dela, alde batetik Andaluziako eta bestetik Extremadurako. Además, Eko su salsa. Ez que no. Osa, puntu honetan... Partido realista extremeño. Claro, bai. Ya nos remitimos a los ancestros. Hau da, berezia, eman eskua? Bai.
Itxeskoaz ikusi. Vale. Tu biotoin. Erakutsi gero. Buah, chaval, ikusiko da kamara. Buah, chaval. Leyenda, Espainiako alderdi jeltzalea. Chapa de Manolo. Espainiako alderdi jeltzale. Era JPNV. Buah, hau da pasada. Qué bueno. Buah, chaval. Buah, chaval. A los más rastis. A los más maquetiles. Ketchup mostaza. Buah. Qué bueno. Hostia, Qué bueno. Eta bestek zidi, en plan, azuia, Bera Rimots. Maketo erratia. ¿Y se me ha dejado? Osaria justo... Da, Maketo irratearen maskota de horrela. Entonces el Maketintin. Maketo McLovin. Bueno, eta ya pariak emanda, pues hasi gaitezke saioarekin. Bueno, ez dakit zerekin azteko intentzioa duen, genuen zer planen. Ja, EP berriarekin igual, no? Bueno, que conste etxerako, nik behintzat etxerako lanak egin ditu dara. Eta entzun dut zuen azkenengo EPEA. Bueno, EPEA. Bueno, EPEA singera. Bai. Ezer serenalde. Mamu taldearen singelarri eskerrik asko gaztean, esker beroak danotzako honetan zari inutilen. Claro, tira dute antzekoa dana. Ez dakit entera, oso honetaz. Bai ikusi duana... Gazteak igozaben, publikazio bat mitiko barikuko novedades, no sé qué. Ego bien, garraio fokin arte eta etiketa zan argazki baten zala mamu taldea ez dakit ezagutu zuen. Bilboko talde bat. Bilboko talde bat, ezinen gu. Eta kanta esen ditzen ezeren alde, ditzen zan, jarri bien ezer alde. Io, a ver. Horzen, esan zuten, garraio taldea, ezin garraio taldea, eta Eta gana zan kanta bat kotxeri, emotikono bat, tipo bat, zue edo persona bat dantzan eta garraio kanta hola. Entonces se vale, emoti. Neutralas. Eskerrik asko gazte erratia. Erantzut dizuet rollo barkamen askatu, Ego gen un reel bat, apur bat baziletan, da, sin más, ez da. Eso es un rápido. Será fe. Yo tampoco. Buah, chaval. Es que con eso, bueno, che más. Badakigu. Que salga. Igo zen duten horrein dela zenbat, bi aste, hiru. Bi aste, bai. Justo barikuenez, baiatxako tama, ¿sabes? Baiatxako tama. Bai. Portada da como tatuaje. Claro, ere galtuko nuen, norbaitek no tatuaje de verdad. Egin duen, ellos kun nahiak, ellos ten niri, rollo pilot bategaz. Ines batekin ziketu dana ondo, eta gero apur bat askeroso, en verdad, eta gero pinta, bai. Grima del copón. Bai, joder. Una señora este bat tinta, esa buena bat, chaval. Buah, ez dakit, bai, gero, bai, sarretzen eben hau, eske jote nintzen oran kaletik. Eta bai jotu ez dakit nu, ez dakit zer, eta buah. Eta gero kendu, eta todo tinta negra da, apur bat. Japo beltzak. Bai, literal. Eta honekin deko zorein proiektu de disco, de la cosa zer. Bai, bueno, eteko guia grabaute, lau kanta. Osa, inde dauia, baina urtengo da, uda ostean. Bai, da. Exclusiva. Iraiak, ez dakit hori gero, bai. Haiketara, no. Zoreinik ez deko zue portada dolakorik pentsatut. Ez, ello guerba tipo bategaz egiteko portada, eta hor daue a su tiempo, egiten deko gu dauzue, hor du, bueno. Ba, lasi. Bai. Denporegaz, ondo inko. Bai, espero, bai. Está guapo. Cosas de palacio van despacio. Claro. Diska egiten duzuela talde moduan. Bai. Así es. Bai, hori da guapo, en verdad, es tocho. Eta, osea, kantak bebai batera idatzi dituzue? Ez, egin doaz nik, bueno, a ver, kantak egin doaz nik, osea, rollo estrukturak taulan, eta gero junaz bakoitzagaz, jo que so, jerregaz eseri, begitu bateriak, berak egin aldaketak, gero jonik sartu bere gitarrak eta gauza batzuk aldatu, eta Josu bere bajo sartu todo. Claro, da colaborativa, tú. Colaborativa. Una vez que hago algo. Ekarri zela era riff bat, lau kanta bat azten da la bera eta riffa da beri egizela. Bai. Eta guapo kanta hori. Ezi, utzi duzu. Ez dakit ez da Josu izena. amaiera arte eta pentsatzen duen zango zen numero, eta Josu. Eta Josu da supermozo. Pero yo esan duzutela hori, lo de que ezin duzula rifa edo lo que sea, no, zer egin zuen, como zatitxo bat, ¿no? Bai, intro. Sí, la intro rifa. Gabatu naz, que
cuernos en un discan horretan, se va como de corcho, eta horretan, agertzen dela también una intro, usado de la Oyukache, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Deja de decir. ¡Venga, va, que empezamos! El blanco que va tipo, ¡decid algo! Ese jarrillo en un ¡Estoy micro. loco, va! Hori jarrillo en un micro, amelo. Bai, Eso bai, jarriko dut mikroa eta Esan, ateratzen da. aldi zintroa egiteko, zeuzer improvisatu eta esta peña ahí, bai, no sé qué, tal. Eta no tiraban nada para adelante, y dije yo, buah. Hay que saber. Claro, Y lo primero que me vino. Sabias palabras. Es que bai, gainera, me imagino yo un niño urteten hortik, ate hortatik, eta dejad de decir que no se queda la casa del libro, no sé cuántos, isiltzen gara, isiltzen gara dano. Casa del libro. ¡Pero decidlo vosotros! Ahí sale, abuelo con demencia. Todavía vamos a divertigarria. No, pero está guapo, Le da toque. Baina ni entzun dut dizka hainbat aldiz, eta hartzen da zati hori erako, es como, buah, qué guapo, ¿no? O sea, es como de saltártelo. Zuraitak entzun du diska, es que Pues le era pega. daiteke, Le pega. jarri dut maiten etxasi como en alto, eta nire buena kortik. Buah, chaval. Hori da premium, hori bakarrik dauz amagos, edo hola. Claro, Ja, ez dugu beste bat, hori da, guau. Estamos soldados. Hogeiko, bai, eben saldu gendun dana. Bai. Bueno, bat, gorden eban palpunki desmatau, ondin justutela ikusi. No, es que punkerekin geratzeko, vamos. Hila da, Hilda da. Bai. Se lo llevo la chagaina. Oh, no. Punky askatu. Free punk. Es que... Free punky. Zer... Es que euskan gauzak prestauta, pero es que... Bueno, epearek, singelakin jarraitzeko da dizkaren parte, ez? Bai. Hori da. Eta izan da lehengo idatzi zenutena edo aukeratu duzu? Bai, Ziurre, bai, ziren hori bai. Nik ezagun hau, ez? Lehenengo ideia moduen zan zure rifa. No, uste zerotik izan zela. Ez, baina kanta, de hecho, eseren aldek dekoz urte terdi dolan. Bai? Bai, deko urte, ondala urte terdi nebala, bai, pasadan, bai. Ziur eski lehenengo izan zara. Bai, seguramente bai. Logaran egindakoa izan da zerotik lehenengoa. Hori da. Logaran bai. Karo, hori bai, hori ja ekarri nebana, bai, egize da, bai. Ba, baina deki, kantoan nahi deki urte bat, ja, seguramente. Nire ez bilago errazten dit, talde bat ditzen dela del Friends. Bai, es que literalmente. Emotion Sickness, Bai, hori da. Vale. Eta gero, konturatzen zela, estribillos tien dekogu... Friendsen estribillo esan. Claro. Es injusto. Sample. Karo, dago niarritute, bai. Es que, hasi nintzen entzuten kanta ze, berak igozun histori batera. Karo, hori da. Hostia, guapo, kanta entzungo dut. Eta repente entzun, hostia. La inspiración. Bai, estribillo da, melodia, ez da guztiz iguela, baina, bai, Ja. deko antzekotasun oso handiz. Talde bezala zenbat kontzertu egin dituzu egia. Buah, la tira. Ba, batzu bai, Hogeire igual ez da llegetan. Ja, baina hori inguru. Entre amagos igual. Amagos bai. Baina, zein jen aurreko urteko martxuen, no? Bai. Hori da. Eta ja nazi artean. Ez mungia joen. Lauro batera. Laura batera lehenengoa izan zen, Iurretan. Mikosis eta sistemak ere eskutxan dirakera. Hori da. Eta 15 kontzertu hauetatik, zein da zuen top 1? Buah, Top 1. Barcelona, no? Osea, Bilbo Rock. Bilbo Rock era Bilbi, es que Bilbi niego nintzen. Nire ama Oso bai, buah, Bilbi egon zan oso guai egon zan. Eta zure izeko bai egon zan, Bai. Bai. Ez que Bilbo... Itzulin nintzen. Ni beto Bilbo Rocken entzun zala oso, osea... Ni guzti horietan gitxinez, kriston giroa egoan eta... Eta sonorizazioa azkenan sala bat egiten dazuna, pues soinu eberi dago, ez dakit nongo gaztetxean baina. Buena acústica. Bai. Bilbo Rocken egon ziren nire lankideak. Ja, bai, kartele gaztau. Big Shoutout! Buah, eske, bai, eta eske buen gente pillo Bilbo Rock. Ondarru be oso guapo. Hostia, bai. Ondarruko jaieko oso guapo gontzien be bai. Bai. Sardinera jantzite. Eta publikoak egin interaktu egin duena zuegaz, zein izan Buah. da? Niretzako mungia, Mungia baina bera sartu. Claro, eske bera ze, bueno, es que Munguis es una locura, tío. Mungia... Ez jodido, Munguis esan... Zara Ringo Starr Histórico, Ringo Starr modu esatzen. Hori da.
Ba, sin más, ondino, oza, ja, keukon berlain de sartzean ni taldean eta, baina, pues, nik uste izan zela, txailan edo. Eta, bueno, nik ikasten egonaz, eta okien zen azterketak eta, ordena zenan, ba, pues, ensaio, ez dut ensaia, orden, no era, un concierto sin ensayar. Que es lo que hice luego. Baina hori, mungian nio eskinen egon danok batera ez, esan gira, mungian ez dut joko. Orduan, ja, bai. Izen azkena, zuekaz, oza, zuok. Hori da. Eta okerrena? Okerrena. Ez que, danak dirona. Bakoitzareko bere. Rocket, zu, Laser... Ba, zerretu nintzen, baina, porque, oza, tekniku esan, boa. Hori non? Baina hori, Rocket, Mamu eta Saga. Baina hori Garraio eta Saga. Egin un poco bat akapela. Nahiko gertutasuna nahiko... Hori, ez que, eta kriston gira gonzan, da, nik sentiu nagoen jendeari asko guztabiak, hola. Jenteak ezauen espero, nik pentsan dut, eta gonzan dut. Ez que ez da kontzertu bat... Txarra. Ez duzu bat izan, rollo... Joder, es... Publiko igual ez. Depende, gure partetik ala... Egonda bat... Gure partetik ez dagoen beste zerbait. Egonda bat, que sigo edo, yo que sé, edo lekua, edo... Egonda bat, que sigo pikao, ez dut esango segin, baina... Ja, montau gendun ekipue. Bai. Karo, bai. Vale. Baina, oza, leku bat, edu ginela eta ez zegoela ezer montauto, eta... Gero pago zuen, Baflearekin, Víctor eta biok, Baflea, subiéndola hasta arriba, a responsabilidad con un cubata mirando. Bai, oso jato. Hostia, Bai, edu gintzela berandu zen eguen lanien, da... Bai. Eta norbaitek egon zaite, tipo... Norbaitek egota jotzen, igual soilik pertsona berak kontatu zen, tipo, egota jotzen ez da esatea, buah, voy demasiado pasado, en verdad. Ni oso. Confesate esa que suele. Vaya, pasa un tipo Moskor edo. Bai, Moskor. Claro, lo que sea, pero... Ni pentsa garela Euskal Herriko talde formalena. Es que, claro, Es que... eraman behar ditu kotxeak, eta, claro... Es que hori da puta. Eta gero gorka da, tipo... Aite. Da, ni... Ikusten dozten irugarren kainada, zin estoy tu, oier, Gurasu, es que bai. Ese kontzertu hostien edan gurusuen beste, tío. Kontzertu horretik... Ni kontzertu horretik joan nintzen, ez fruta bilbi. Ni imaginatzen eta por bat, bai ondoren. Kamikaze pues edan baino lehen apur bat, pues nerviosismoak entzeko. Nik bai idatut dut, baina nik azerako alkoholikoa. Baina, honik, ez talde modu ez dugu asko edaten, ez drogetan paratlara, de hecho, baina, hori, gehien edaten dara izan nita edaten dugaz bikaina hiru kontzertu horretik. De hecho, izan genuen, posiblemente gara Euskadiko bata bakarra que no se droga ninguno. Tengamos constancia. La droga, Sat tampoco se droga nadie. Es que... Ez ditu da cosa gutxo, bueno, justo izan ditugunak gure... adibidez, Malko, es que Malko taldea gondela Maketo irratian ez dekote vibes de drogarse. Gero ez dakite, agian egiten dute ez daki baina ez dakite vibes. Eso, déjame en evidencia. No, nire betida, espero duzun pertsonetatik, Ya, bueno. Ja, ez hauek. Puede ser. Así que Malko taldea. Orain, esan bardo zu ezetz. Tenéis que... Oso bajoa, bide. Etorri zan egun baten... Bai egon zara melo. Bai egon zan. Super maja. Oso maja. Gainera irabazi zuten duela gutxi. Gaztea. Eta Mikosis finalista. Oso polita zari. Bai, más jefa. Oso merezita gainera. Que Mikosis beko gulaguna. Marco dira... Bai. Con la violencia. Claro, hori da, bai. Esa Hori, bai. Ie kriston honak, bai. Nik karla ikusten dut asko unien. Bueno, eta biziten dira alboan, deuston hasi. Hori Mikosis. Bai. Vale. Mikosis, no sé, Mikosis dira garnikakoa. Bai, baina karla bizita deuston. Hemen justo gainera Durangon dituzuela pille bat talde, porque da como que Durango da orain la cuna. Pizkat... El segundo mundia. Bueno, niri behintzat ematen dit la sensación que da como la cuna de la música, porque dauz pilla bat jende ezagutzen dituela taldeak Durangon. Ezagutzen dituke jau Durangoko taldeak, Bilboko taldeak baina. Joder. Ez dakit badeko zuen rollo
hemen justo Durangokoak un grupo de WhatsApp o algo. O de Telegram, claro, hori da. Dugu talde bat, egin du nien kanta hori Kalete Gaztetxean. Ba, egin du hori hori taldi baino. Que ba, ez da Osa, egizea gauzela musikari asko amendurengo, baina bada bakotxa bere partetik apur bat. Enten dugu lehen ikusteot. Osa, ez da como estena unido. Hori? Nolko zan zuzet. Bai, baina bai, da pena, Durango ez da ez dakit. Baina Durango beti zen da oso sektario, plan, da ikastola jesuitas, likue, no seke, beti zen da ja kuadrillen part, osa, ja kuadrilletatik hasita, eskoletatik hasita, beti zen da oso bakotxa bere tokian, eta cada uno en su caja, ez dakit. Osa, kolaborazio gutxi. Bai, bueno, nik eiot maizagaz, peioaz bai, osa, bai, ibilten gara eta ezagutzen dugu elkardano, osa, ez dakit. Osa, ezagutzen gara eta ez dakit. Gero, momentu aktivista. Gaztetxearen nola dago gaur egun? Bueno, dau, a ver, udaletxe aurri eguen korreos zaharra, eta hori okupatu zen, eta gero egun zen karga polizialak nahiko brutalak, eta bueno, eta desalojo ebien dana, eta bueno, ontxe badauz barriro, oza, asamblada potente bat badau. Eta intentzinoek badauz, plan aurrera juteko eta gauzak aurrera eruteko, baina, bueno, Durangon espazio horik ez da bolan... Gaur egun ez dago gaztetxeri Durango. Ez dago. Bota bien Sorginola, sala eguena lehen, eta ontxe bertan ez dago espazio horik. Hori da pena bat, bai. Ez que hori da, gainera duela gutxi duela pare bat hilabete itxi zuten Rekaldekoa. Bai. Hori da, bai. Verdad. Eta txirbi. Bai, txirbin daukagu, oza, pasatugu neko denbora. Ba, ez daukagun kaldriako batzuk, zin lagunak txirbilek eramatzen zuten jendarekin. Oso lagunak ziren, eta orduan asko jan gara horra, eta gara hor, eta erakutsi digute el piso de arriba, el abajo, el arriba, abajo. Eta está tan guapo gainera como la historia de... porque esto dala como antxinako soldata, o sea, de soldadores, es como la dako zerbait, dela horreko... Bai. No, es que dago justo al lado de Altos Hornos. Claro. Ostras. Todo pesqueros Altos Hornos. Y pasadu gaua, pasadu gaua. Joder. Gau osoa, oza, gaztetxean en plan... Bueno, lota. Bai. Abrochatuko de un momento para condenar desde el fondo de mis entrañas a la puta policía. En el fondo de mi alma y de mi vista, te maldigo, tal. Es que es dute de por ikusten. Es increíble, en plan, tío, o sea, me toca muchísimo los cojones, tío. Da pena. No, me parece que para... voy a crear tu cartera, eso te da tipo de kilo de eso. Tío. Parece que está todo dirigido a que haya que pasar por un puto BK Live o que haya que pasar por una puta promotora para hacer un puto concierto, cuando realmente los Gaztetxes es el único puto sitio donde podamos tocar las bandas que estamos empezando, que tenemos que pasar por una puta promotora para tocar. Y van quitando cada vez más y más putos sitios donde podemos tocar, tío. No sé, sin más, tío. O tocar nosotros y hacer eventos y cualquier puta cosa. Claro, hemen Durangoko egongo zen gaztetxea, orain justo azken aldean egon den karga polizia eta horren guztia. Berez, edifizio hori, zertarako edo lokal hori edo leku hori, zertarako erabeliko dute edo... Korreos ez da berabiltzen ezetako. Osa, eta ez dute, ez dago como expectativa, osa, dago... Osa, botado de jendea por si acaso, para que no pase nada. Es que es botada beta con... es que está en peligro de derrumbe. Hori beti izaten dute. Bendea beti hori. Zazpikatu adibidez, esaten zieten hori, konpondu zuten zapaia guztia eta oraindik esaten. Maradia zeraz behantzeko en Saurien eta... ¿Qué ejemplo va a tomar la gente si no existe ese ejemplo? Ya, no, sí. Es que... Gutxienez mantentzen dialeku batzuk. Gutxienez. Bueno. Jausten danien larra betxu, asiriko gara, ya. Zu emoten danari, porque... Hori bai. Baina gogoz. Por cierto, ese cartero guapo, Augusto Elbideko. Larra betxu? Bai. Bai, da guapo. Biznaga ator, no? Biznaga, Tok, Nasker... Bai, chulo. Biznaga ez dira hemengoak ez da. Madrileko. Ez que, pentsatzen nuen hemengoak zirela, en plan, izanagatik... Ja, izan cosa. Tiene vibra. Bai. Buena idea, ez dut ezagutzen taldea. No me viene. Bai, Madrileko punk rock edo pop punk, igual edo ez dakit. Zorain jarri da modan, en plan, danak jota Madrilera, ez dakit zergatik. Bai, ezak egore. Bai. Dauztalde guztiak orain jote Madrilera. Asimilazio.
Baina, oza, ez dakit Madrilen bat, suposatzen dut Madrilen Euskaldunak daudela. Ez da bakarrik behar dutelako Madrileko baiestapena beraien egorako. Onartu ez dut, onartzen ez duten arren, Osa, igual beraiek pentsatzen dute, igual talderen bat, hasi random inituela UBek eta bapaten esate dute Madrilera joango direla. Pues beraiek igual pentsatuko dute, Euskalduna gara, no seke, gure, baina gero beraiek, inconscientemente, Madrilena askoz ere atraktiboagoa iruditzen zaio beraiei, hori egitako, beraiek nahi dute Riviera bat bete. Osa, beraientzat hori da, ez? Hombre, egia da, igual beken ezin dituzuen beste pertsona sartu, baina nik uste dut talde horiek, adibidez, Kobetamendi bat sartu dezaketela 30.000 pertsonekin. Perfectamente egin dute, baina ez behar dute Madrilera joan. Eta hori da, asimilazio nazionala. Oso... Eta horregatik muska ateratzen ari da musika gazteleraz, eta horregatik mundu guztia ja ez dira kantante hori exotikoa dena beste hizkuntza bat hitz egiten duela, zerbait ministinagoa bihurtzen ari da, pues beraientzat errezagoa da joatea Madrilera zuzenean. Bai, jarri hori gertu jakun bere garaizen iten zaben katalanez gehiago bai, eta... Batjal. Muskaz du sinatu... Batjala zirana du sinatu komunikatzen. Bai, sonarrena sinatu egin dute, baina hori da beste meloi bat. Baina nik ez dut, adibidez Euskal Herrizen ez da gertatzen egin beste hori, ez? Igual, imagina, Katalunia baten igual gertatzen da hastie katalanez berbaiten, baina gero gaztelera pasetie proiektu bat, oso bat. Bai. Ez dut ikusten garraio edo, ez dut ikusten tok, de repente, no zabakitzen gaztelera zingo. Baina bebai dago memoria oso gutxi, Osa, orain ateratzen ari dira taldeak saiatzen ari dira, urrengo pauso hori ematen estatura joateko, eta beti dauz Madrilen bila egiten mugimendua horretarako. Bai. Eta beti irakusten dute bere burua moduan artista independiente balira moduan. Eta zuetortzen zara hona eta independienteak ez dira. Ja. Eta hemen daukagu Berritxarren eredua, erakusten digu que un grupo euskera puede petarlo. Bai, eta gainera, eta Berritxarra joaten zen Madrilea, baina ezken Madrilen demanda zegoelako. Nik, berriro, talde bat egin dituen ala ubekamen, nik entzun dut jendia, Riberara joango diren jende guztiak autoz datozela hemendik, ara Madrilera. Ez que horrek zezentzudeko. Ez que publiko ez da guen, karo, ez da Madrilera. Zu bakarrik edu nahi duzu Madrilera eta jende ezaten, ui, zer da gauza hori Riberakoa bete duena? Pues no seke, oza, behar dute, nola bait, pleaser, Madrid pleaser dira. Madrid pleaser. Bai. Ja, asunto daukitie publiko bat oso potentia hemen eruteko Barcelona, Madrilera eruteko... Bai. Eta gero publiko ez da hangue, hori da oso tristia berez, oza... Bai, eta meno, jende asko bebai egiten du musika euskeraz egin, baina ez euskeraz egiten du jendearentzat, baizik eta kanpoko jendearentzat. Para cubrir la basquetiz. Adibide bat baina ez dakit. Bai, ni badakit adibide hori baina ez dut esango. Sin más. A ver, el mítico Chill Mafia dako hainbat. Chill Mafia dago ez. Osa, gainera, justo Madrileko jende pilo bat, bueno, eran tipo youtuberak edo lakoak, entzutean, ezagutzen dut Chill Mafia eta tipo Madrilera heldu da, Espainia osora heldu da, eta ia da ez dela abizte guztiak euskaraz. Osa, tipo gaztelera, osa... No, baina, Chill Mafia bai eukin evoluzio bat de, pues, del lengo igual zuten barkatu, no sé qué, no sé cuánto, eso también, eta gero... O sea, yo no digo tan mal. Chill Mafia Españan representatzen du el fetiche que tiene el español por el... La basquitis. Hori da. Bai. Que ez dakizu Bartzelonan joduzu, igual fetichismo hori... Joder! Bai, bukatu zen... Me gusta mi Berritxarrak, me gusta mucho Berritxarrak. Vale, a ver. Claro, pero ahí hinchas izan maldea como, guau, super indie naiz, berretxarrak zaitze jo bat, ¿sabes? En plan... Claro, escucho canciones que no entiendo. En plan, nik hemen kanta japonera bat entzuten duen moduan, en plan, da como... Super indie naiz, tipo, dauz como... Eso no esan el Rubius, Serena besti bat entzutean, esto que es japonés, jei iba, zerbait, tu juro. Baina, hori nire adibidez, egiten nituenan directos en Twitch egiten zideten behar, gauza bera. Plan, mi público eran latinos. O sea, jartzen unean adibidez untxa, me decían, ¿qué es? ¿Un opening de un anime? Baina, es verdad, Bai, o sea, claro, ulergarria da justo euskaldun, o bueno, euskerak ez dakiten entzat, como esatea, como... Nire korear batek galdetu zidania esan Indonesio. Eta egia da, que fonética nahiko antzekoa da. Bai, O sea, actually not that bad thing, o sea...
Good take. Dago teoria bat de que japonierra eta euskara... Bai, bueno, esa teoría asko daude, pero... Tori, txori... Hombre, iten musu berro euskaraz asentzu Ani, anai... A ver, sagarra coreana está Yo es por... Ani da por el rollo de que... Ya, sí, samurai. A ver, es que... Hay que venderlo. Demencia colectiva. Ya, eta, osea, Bartzelonan bastante potente publikoa eta... Bueno, etorri zan jentia. Etorri zan jentia eta jentia oso animatu. Osa, nik hori bai ikusten dut diferente, igual euskal publikoan aldetik, igual euskal publikoak espauz ezagututen kantak edo, pinan atzean, tal, basoa gasolan, eta, pues... Telefonak sigue de ritmo lanka, eta ya está, eta basona, pues igual, ez da kanta, ez da hori ulertuten, baina iten hori dantza, iten hori mogidu. Ez da hori dantza, ikusi nun telefono asko. Grabatzen? Bai, mogidu den ziren, eta esaten duzuna, ba, Paul, no sé qué. Historiako, como... Son como, ez da kiko, parte hartuten da hori. Eta gero oso gente majo egaz, bai. Blidaz egaz joven dule, eta oso... Eta todos zien horren lagunek. Izantxoko izoskia pizka bat garestia, baina... Eta, esan bida kebapa niretzako kriminala. Con aceitunas. Kebap con aceitunas. Baina samosas con de puta madre. Vale, baina guau. Baina bertan oikoa dalako jata kebap con aceitunas. Esa hostia, bai. Tío, a mí no me descuadra mucho, la verdad, O sea, ni hain txarte, o sea, petxartzen ari naz eta esaten du, bueno. Ez da, ekiz pioa verdura, tipo, igual piperrak eta kalabasina, bai. Kalamak egun kalabasina, eta bete aceitunak lan hori, Buah. Bueno. Pero nik arrozarekin. Arrozarekin. Bueno. Bueno, claro, ya, es que le Flow burrito. Flow burrito, puede ser. Bai, burrito. Claro, burrito arroza bastante. Bai. Pero bai. Claro, bai. Claro. Izan zen, Cáceres, ez dakit nenen, azte santoan uste dut egon izelan Cáceres, aztu zaitela. Bai, uste dut Cáceres izan zela, eta egun batean afalduko nuen kebab, eta bertan botatzen... Típico de Cáceres. Bai, típico de Cáceres. Eta bertan botatzen dute, bueno, justo, joan ginen kebabera, como salsa que llegue. Hablan zen salsa con kebab. Hori da literalmente kebab random batean, oza... Baina, bueno, behintzat, santutxuko kebaba. Buah, que bancos euros, Ez de kote, mi kebab de confianza, ez dute, y ahora llego dute lau errogetamar. La inflación llega a esa altura. Ja, lehen igorren ziren, lehen igorreko kapa bera ziren lau euro. Todo un chigo da la purbet. No, baina hori, behintzat bekoak edo Cáceresekoak, sekoten como salsa gehiago, a ver, gustuko dut salsa asko izatea. Baina zenko un poco nahi duzu primoso. egin sekzioa, orain. Habitu, venga. La sección. Venga, va. Algo zu, guztia consentido aquí. Vale. Consentido y Consentimiento de... Bueno, tú como el classic... Most likely to. Bai, nor da más propenso a... Vale. Begiak itxita. Baina, pizarra batekin... Aka, gure intentzioa... Claro, sin más. Bueno, gure intentzioa zen ekartxa como zuen aurpegien irudi batzu. Baina, En pospo, eso en pospo. Claro. Han acabado en comisaría. Así que, atxamarraikin seinalatuta... Bai, en plan, izango dut bat, bi, iruta seinalatu behar. Venga, va. Vale. Zein enduko litzateke berandu kontzertu batera. Iru, bi, ahora bat... aquí poco tiempo. ¡Hala! Mira tú qué es y voy con Johnny en el coche. Eta ni... Pues por decir. Esa, justo retanda... A ver, horretan gara danos bastante... Claro, porque claro, ona etortzeko beti Juan Barnaz bere bila. Claro, Así que, barakaldotik pasatu Barnaz. Claro. Eta gero barakaldotik... Vale, baina, elduzara no nos barakaldora eta ez da egon Josu. No, es inoiz beti, o sea, sí, antes. Por ello eso, tío. Beti. Venga, en Caldera, lo de Okerrena irakurtzen izan orain urrengoak eta... Nire amaia beti 5 minutu lehenago egotea leku guztietan. Ostra, ja. Y lo llevo de la casa, Vale, urrengoa da... Ez que bai, bera uste dute. A ver. Da, nork erreko lituzke egun batean 20 zigarro. Iru, bat... A ver, es que da erretan hau bakarra. Utsi dut. Vos ordu niños ves. Ja ez da erretzen ino. Orduen gorka, iteko udako kontzertuen promoa.
Zestak ikusio zuen, baina kontsorten promo egiteko zigarro da. De hecho, deku askotxien, zigarroek. De hecho, Ez dut utzi, lokazke utzi dut, 20 zigarro egunero. Ikusi dudan azkenen horrila dela zuek esaten lo de gaztea, lo de los mamuak, edo ez dakit. Bai. Irteten zara zu justo atxekaldean. Kontzertu baten erdian, akordeak edo ritmo pasatea. Ala, zute cabron histórico, Bi, bat... A ver, esan dira, egatzen da gehiago ensaiotan, kontzertuetan baino nik usteot. Bai. Pero kontzertuetan ez da inbeste notatzen igual, Ez da inbert, ja. Ez que la bajo. Bueno, eta gero... como nago horrela. Baina, en verdad, ez da, oza, gero zuzenien ez da uinok. Oza, ez da uinok. Konfundiu da non horreo, niko konfunditzen asako. Eta ez da inbeste konfundidu. Está bien, Eta noizbaitek izan duzu tipo krisis de repente noizbaitek astea egiten no sé qué, eta ez da, que no. Buah, nik Bai. Ba, ni Bilborro que metito la gamba. Baina quedó... Buah, Bilborrokin, buah. Baina quedó... Quedó decente, si no hubiera metido guitarra, que no gustáis zuez enseñan. Ez dakit. Fokinarte de... Bai. Sartu neban nik, se pentsau neban, orduen hasiko guia kanta, no? Eta de repente, ¿estás asustado? Es que así se... Claro. Jota, encanta bat, beste bat, le hice la mirada de ayer de, ok, empiezo. Hasiko nintzen abestera, eta era prrrrio! ¡Etas! Vale, pues izan zan pizkao desastre, baina, bueno. Gero zeren alden... No hubo tregua, ¿es? No hubo tregua. No hubo tregua. Y por eso no ganamos. Next question! Bai. Zuetako nori jango litzateke Olimpia jokoetara, baina kriston kirol random baten, en plan curling. Edo hipika. Esquí de fondo. Esquí de fondo. Hiru, bat... Ojo. Ja, bai, es que egonaz dudetan, bai. Es que nik izango zan kirol bat medianamente aceptado por la sociedad. Nazni. Baina es que zubik ez pega dau, ez daki nungo mendizen dau, ez daki zer. Noie. Baina ez da kirol random, tipo bada mendi edo jo que se eskieta, esan dozuna. Ni. Baina un tipo de equitación ahí sobre escoba. Yo no. Verdad, bai. Campeonato de Quidditch. Hostia, pues ahí Me gustará, bueno, duela época mangamore, ¿no? La ética de veganos, tipo saldibe, baina palubet. Egiten da hori, saldik edo moduen, pues hori salto eta, baina dire personak gola, zerrela de salto. Edo, dago, eso es random, ikusi. Demencias, Qué fuerte. Nik uste dut baita, ez da deporte, baina da tipo como baita lehiaketa bezalaka, dela, gitarra elektrika, baina air guitar, en plan, eser gabetra, como... Eta como más realista, es verdad que ser criterio baina da como egitza, es una bañada. Adibidez beti Olimpiar jokoak heltzen direnean beti irtete dira los classic deportes de zehatzen ari gau, zia beren hartzen gaituzten joko olimpikoetan eta beti un clásico da espadas láser. O sea, ez dakit askotan. O sea, ez dira láser de verdad, baina da como esgrima, pero no es de esgrima. O sea, da más coreografía bat. Ja, claro. Orduan, claro, guapo da. Bueno, azkeneko Pariseko olimpiadetan, breakdance, quizás enkriminal. Hori izan za... Australiakoa... Tipa hori, pues, sin más. Urrengoa. No pegate pensaio, Siberuako baserri batera erretiratzen, en plan, de repente. Bai. Hiru, bi, bat... Ojo, Josu, El Ronin. Zuri guztuen etxu gehiagi iria. Niri ez. Ez ba. No aguanto. Zu Barakaldo izan jango zara. Bueno, baina Barakaldo el segunato, ¿no? Lo controlo desde el baserri. Teletrabajo. Teletrabajo,
Horrek bazara. Diman bazara. Hani bizinez mendipunten, tal, Augusto, Zaldiek, Behiek, Ardiek. Astoa. Ezagutzen duzu, segurazki ez. Nik ba. Itxaso. Agian itxaso. Itxaso bat. Ez que justo dekogu bat. Baina, no, No, berez bigokoa da, baina. Baina deko bertan baserri bat. Boa, baina, espada etori eskola, espada baiten bizitza diman komplikau. Ez, tipo... Osa, deko justo, odia. vamos. Rollo doka bere familiak bertan etxa eta uda guztieto joten da bertara pasatzena. Claro, yo también me ha venido a la cabeza de... Eta etorri zen rollo. O sea, nire herri gente antzako da la mítica de me voy al pueblo. Me jode pila, Niko desio ten hartu. Me voy al pueblo, me voy a mi casa. Me voy al pueblo, pues, ¿qué dices? Dima, el pueblo, sin más. O sea, ikusi baserri. Ez, da, etxe bat, Sigo ekion izata. Va a ser rica baña de madera. Hori, laster. Eta lapurtzeko oso erraza. Esan etorriko, beh. Eta ja azkena, imaginau ja esaretela ikusten, oza, separatu inzarete, bakoitza bere bizitza daukata ez zaret hitz egiten, zuen artean, eta repente pasatzen zara manifa batetik, eta pankarta batean ikusten duzu bat, zuetako baten argazkia. Plan, no sé quién askatu. Guau, chaval. Zuetako zein izan bertzateke. Hostia, ez dakit izaten, hau da txungu, Oa. El más liante, vamos, y eso... Buah, es que da complicado, Komplikau de... Edonor izan daiteke. Nik uste edonor izan aldala, Johnny ez. Bueno, ya, Johnny ez. Es que dos criterio asko ez... Bueno, Liantena, baita, arrapatzeko, erraza bat, tipo, el más despistado. Claro. Horrelako basa guztiak, con todo izan partida. Venga. 3, 2, bat... Es que banekin, Oa. Ojo empate. ¿Empate dado? Vale, ¿no? No, bai. Nik uste dut gorka gehiago, Ja, nik uste dut Josutan nik deko usela. O sea, te pega kartzelan egotea, pero en plan, sogunatu agatik, Mafia barracaldesa. Preso político. Gorka gudari, 10 urte kartzelan. Y a casa, de vuelta, bai. Ya, en verdad, bai. El que no baile a bestia ya está. Vale. Sale ahí como el Imputado. Gorka nahi gabe La movida. edizio bat erretxagatik. Claro. Zeran? Ja. Erretxagatik nahi gabe. Bueno. Ai, no. Espero gertatzi hori, Gero, komentat, es que egon gara lehen hitzei, oza, ya amaitu da sekzioa. Que lehen komentatu egin dugu Vale. Busan. Bai, Busan ez, hau, jarri behar den konteksto. Claro, en contexto. No, horregatik jarriko dugu konteksto. Vale. Que, o sea, badago como anekdota bat Vale. oso famatua gure kuadrillan, que entzunzun gure lagun batek, bus batean... No. Ez. Es que gure lagun. Gure lagun batek, bueno, Aritz. Bai, Aritz, bere klasiko bat ez dakit nahi zango duzu, ere ezagutuko duzu, batzen dut ez dakit. De repente, zegoen busan uste dut zala Durangora. Bai, Durangoko bidea. Gu pentsatu genuen Durangokoa zala, baina bueno, sin más como dato. Es que uste genuen zuzinera lagun hori. Claro, no se gate galdetu diago. A ver, zer dan, No, bueno, ojalá ez bizatea, porque gauza da, zegoela bus baten, eta zegoen como kriston utxik, eta zegoen bi pertsona bere aurrean, norbait gehiago, eta bera. Eta bi pertsona hau hitz egiten, gauza bat buruz, eta oso altu, eta bera zegoen hor entzuten, hariki kontaban. Eta la anécdota era histórica, prehistórica en plan de una locura. Eta orduan hasi ziren, batek, komentatzen izan beste bati, entratu zitzaien como anécdota erdisexual bat. Izan zala, erdi, A ver si os suena, Enintzen ni, Hau izan justo Durangon gertatua. Claro, hori da, eta segurazki izango zen, Durangoko norbaiti gertatu izan zaiora, así que, bueno. Ez da izango komunena... Ez. No, hori da, es algo popular. Es mejor, mucho mejor, es que muchísimo mejor. Es que muchísimo mejor, no, dejar esto. Nik kontatzu dut azirataz, zugla parte mamia. Bueno, es que... O sea, zen, básicamente, tipo batek, Durango gazala, antzokin ezagutuzula tipa bat.
Ez hau zuen Bilboko antzoki zen. Hori da, berak ikasten zuen Bilbon, supatzen du, oza, gauza guztiak suponer. Oído de oído. Tipoak posizioan, porque es un ligatzen asko de horrelako Hori da, pues tipoak es un ligatzen asko, ez hostia, pum, jackpot. Eta, orduan, eraman zuen tipak bere etxera, oza, tiparen etxera jo ziren. Eta orain... Eta orduan, tiparen etxera, eltzan, de repente, como que ikusi zuen oea, eta kontratu zen gauza tarra bat dela, que oea segun como plastiko batekin, como oea osa zegoen kan, plastiko bat, gaina, eta pentsatu zuen, izango da ez ikintzeko edo bada espada, no seke. Esto doak itzen da. Rollo American Psycho. Mucho Twitter. No, a ver, hau ez da, o sea, panfarrega regazke. Es que Twitterren ikusi egon historio bat, zela hori, que empezaba así literal. No, baina ez da gore. Ez da tragedia. A ver, da un poco jale, baina ez da kagorerik ez da. Pero nik esun como, oea, claro, es que pizkan... Claro, me ha matado el machete. Eta oea como plastiko batekin forrauta. Gaina, beraz, Aritz azalduzun como que zeukan forrao, pero como de libro, en plan de... O de papel film, en plan... Enganchado, lako zerbait. Eta tipak, segon tan cachondo que se la sudó histórico. O sea, beren inzitzaion, vamos, cualquier cosa. Eta orduan, eran son, mira, me da igual, pa'lante. Eta así siempre... ¿Pasa una vez al año esto? Claro. Si tengo que morir, qué mejor que morir así. Eta salzun palante. Eta orduan, hasi zen txotan egiten. Eta orduan, como que se den ahí como al tema, bueno, ez dakit nahi duzu alterna eta kontatu zu pizkat. Encanta como que no se supare. Eta la movida da, zeudenean egiten, repente neskak esaten dio, bueno, es que ez dio zer esaten. Ez dio zer esaten, hartzen du mutila eta jartzen dio gomets bat en el perianal. Que da justo entre huevo y ano. Artean eta bacon. Justo gometxa. Ni gutxinez ni imaginara zen una gometxa de estrella, en plan. Tipa zen Bilboko komikari bat. Uste genuen rollo que hemen era algo como leyenda de Durango eta zuetariko norbaitek jakingo zuela. Eta bueno, la movida da, gometxa hori jarri ostean en el penal, pues mutilla se rayó un poco, me dijo, bueno, pues sin más cosas. Pero el tío se vino rayado de la historia. El tío me la puerta. El tipo Pussy Destroyer, venga, Dick Destroyer. Dijo, marcando territorio. Eta ya la movida zen, ya amaitxar zegoenean mutilla, pues de repente esaten duela, que llego, tal. No es un mayor. Eta claro, neska que esaten dio, espera. Eta orduan, neska se baja tal, y hartzen du mutilla, eta justo cuando está a punto de correrse, le da un puñetazo. En la gomecha. Eta justo cuando le da, el tío se corre y se caga al mismo tío. Captura de pantalla, ¿Y esto qué tiene que ver con el MP de rayo? Que es un truño los dos. That was so hard to El botón de evacuar. Y por eso era el plástico. Ahorita, por eso el plástico. Hostia, qué bueno. Eta mutila segunto rayado. Porque justo, pues lortzen du ligatza eta de repente le toca la historia más loca del universo. Hauek jarri ziren bilatzen, rollo, hori haber gertatzen baden, si hay un estudio científico en plan... Bug. Tipo, un fetiche de eso, en plan, si hay gente que lo haga, pero es da iñona agertzen, o sea, yo creo que esta tía es como visionaria. Pero, ya lo que tiene prestado te ya oyes. ¡Qué nivel, Claro, como en el soy Sanchótica ya bilatzen Ateratzen dut zutik esakek du. Gaur dekot presentimentu kristonona. Da como en el Guilty Gear, cuando juegas con joystick y puedes meter dos combos a la vez, hay un bug. Chaval, vaya De captura de pantalla. Cazador de Pokémon, tú. Hostia, puta. Qué Vamos otra vez. Ya basta, por favor.
Ostia, qué pasada. De verdad, anécdota super random, Vale, entonces ni... Gainera, izan como super... Gainera super koordinatuta imaten, Quick time event. Baina mutil esan durengo kube. Supotzen du, jaten izan Durango eta Baina se supone dala nire klasekoa. Ez, se supone da zueza mazinen entzun. Vale. Entzun hori autobusan hori Durango bidea zure karberako bateko hori entzun zuen. Gure guradineko mutil bat zan, osea que... Claro, ni imaginatzen dut tipoa como... Imaginatu que en plan, kaskoekin sauz, pero ez dago musikarik. Claro, ya como para el chisme. Claro, el chisme... El corillo, no lo sé. Hombre, baria bitikue. es que gaina badaiz salataka autobusan, anekdotazo hori kontetan. Es que papel y boli. Tal cual, papel y boli. Egun ematen entzun zuen más información sobre esto, mesedes. Bitartan gidaria en plan... Bueno, vale. Saiatu binan saldetzen, no, a ver... Es como en el Assassin's Creed Revelations, al final Ezio que dice, ya es suficiente. Pero eso, ni imaginatzen dut quick time event bat modun, en plan, justo... Claro, gaina izan bat como momentuan. Ez que baina timing, Gaina ez bat proba egin izan ditu. Claro. Zenbat aldiz egin izan du. Eta, garbitu dau plastiku edo aldatu dau, edo garbitu dau gainetik. Beste nu, oza, beste biktima. Beste nu, no sé, Ba, eta horren ostean? Claro, usted autocrítica y seguimos. Te limpio, tranquilo que te limpio. Ahora está, bueno, un café. Es que eso es muy chévere, baina estoy comentando sola, como que... Se fue rayado. Vale, ahorita, como tipa, como que se rayó, pues llevarse en común era Barbito San y se fue. En plan, insta. O sea, eta, o sea, tipak hori, evidentemente, topetan zaben hori itea. Como, hombre, Agian ilustratzen ari da... Gaina ni imaginatzen dut, claro, super incómodo dana, super isirik eta de repente, tipo, joaten da, izendu batei el tía. Es que da oso Bueno, venga, change the cover bestelako. Arme eskatologiko. Tienes que anécdota tan Bueno, orduan, epe berria irten ¿Qué tienes que ver esto con una raya? Uda ostean, zeintzuk izango dira gure entzulentzako, obviamente, zuen urreko kontzertu. Bajotu buzu maian, urrengo aztien. Otoren zapatu baten. Eta gero ustaien jotegu printzipioz garain, eta sola luzen. Eta igual eso, gero batek daki. Eta gero gauzo zer gehiago igual. Eta gero jo biogu eta faian be bai, abuztuan. Eta gaian ja iraien, bai. Oira beratzi, ya está. Oeta sei. Beiertan, oita sei. Zue agenda ya... Bueno, kontzertu batzuko dauz. Oso posik. Bai. Muy. Potente. Pues dekozue, hasieran komentatu duguna, bialtzen duzue korreo bat, zeloko etxeko jaietara. Ba, igual. Asi? Noiz dira? Benetan, Dira justo iraia. Iraia maieran. Iraia aldean amazortzi, amazazpi... Bai, oza, dira justo Bilboko auzoetako azkenengo jaiak. Ba, ojo. Porque justo, es que esan genien Kanipotxo taldeari etorri zen amaketo erretira rollo, esaten badiezue zeloko etxeko jaietako batxordari, ospillan. Eta jai batxorda bastante legal, en plan. Eta Se puede elegir quién te coge. nola. Sí, auditu. Zesa pizendun, buah. Baina, bueno, oza, dira, zeloko etxa oso txiki bat, Bai. bien de majos, orbi zilara, tenéis buenos amigos. Gainera espot ona aldezarra alboan, jendia askotori da. Ja, justo esazpikatu ondoan dau. Ez dakit ezagutxe maduzu. No niten dire. Justo ezagutxe duzu esazpikatu. Bai. Ba, justo goiko aldean, dagoen eskolan, pues justo... Plaza batean dago ikurri. Justo eskola aurrean daun plaza bat, ba. Dau taberna bator mitikue... Los miradores de Hola, no grillue, edo... Bokate, ¿no? Sí. O sea, Bai. dauz bi plaza. Vale. Es que badago beste aldera Txirri plaza, dala como... Vale. Jaitsi barzara. Baina hau da, en plan... Vale. Semanas plaza normal. Se me soy aquí tengo. Ba, ojo, cuidado. Bueno, vale, bota con UM de tonto bat. A ver. Fueguito. Daukagu maskota eta guzti, solo kotxon. Solo cochón. Arra. Da una... Entonces, ordu nahi dute desfilea arragaz. Qué guapo. Usamos gas ahí. Hostia. Carro.
Gainera, egin zuten lehiaketa baten bidez, marraztu arzenun eta egin zuten lehiaketa baten, zein izango da. Que guapo. Eta gainera goratzen azke, azkenengo jaietan, egon ginen, irabazi zuen mutiarekin, izan muti bat, gure adinekoa, irabazi zuela marrazketa lehiaketa hori eta hartu zutela orain den solococheko maskota, eta era, pues yo cogí y me dijeron, tú haz no sé qué, y yo lo pinté así, y ya está, y de repente gané, y yo digo, yo soy un cómplice. Pues qué guapo. Qué bueno. Solocochón. Ez da que se llama Daramagun, en general. Ya, a ver. Porque igual gauz overstem. Ordu bat. Ya, bastante. Nago zue, gehiago eratu daitezke bizkalitxe egiten. De grabatzen, No, baina eske beti... Bueno, batzutan sin darnos cuentas de repente... Claro, jartzen gara egiten eta... Claro. Bueno, bukatzeko, eskerrik asko onartxagatik gure elkarrizketa. Hombre, claro, beti. Ba. Eta lekua guztagatik, Hori da. Bai, niko nire. Eta ja zuen kasuan, zuego zara behin makete horratian, ez da? Bai. Ez que gainera zu izan zinen gure lehenengo gonbidatua. Es verdad! Ez que hau ez da Erago zen como Patxico Karamua. En plan, egon zira Patxico eta Karamua. El ribi alakin. Zu... Cortamos. No hay duzuna. Ez que gainera gongara komentaten trenean. Bera nor da, Patxiku edo Karamua? Txiku. Patxiku. Ahora soy Anuka, no. Ez que guztu gonen ari zera Patxiku. Pues yo lo tengo grabado como Yonika. Ya, efectivamente. Gara, Patxiku lema eta Dotore. Patxiku, Dotore. Claro. Pero bueno, ya kontua pizka bat isla dago. Triste. Pero... Euskal memegintza pasoa mejor dira. Ondo gozan. Bueno, ondo pasan. Si igual un meme tonto, pues... Bueno, batzuk mantentzen dira. Inspirazioa etortzen. El Salabardo. Ja, baina, ontsa, idazten duzuna... Baina, ontsa idazten duzu zure kuentan, eta jenteak ez da ikusten, tipo, no le llega. No, claro. O sea, el algoritmo está sacado ya. No, bai. Por el activo. Pasa taguero, como que te pone mucho... Bada espada como que si quieres, como a motivarte. Guía. Yo uste dut egiten duela, Uste dut. Ya, puede ser. O sea, sospecho. Eta eran, como curiosidad mía, duela 3 urte izan zala elkarrizketa hori, que esan zen ia duela 3 urte, más o menos. ¿Verdad? ¿3 urte? Además fue cutre, cojones. Izan zineten gure lehenengo gomidatu errealak, porque gomidatu genuen olentxero. Eta lentxero erreala da. Sin regalos. Baina, nola, ez dakit, nola bizi duzu la evolución de duela 2 urte terdiko elkarrizketa hori eta oraingo elkarrizketa, porque izan como De Discord a una cámara. Buah. Ez dakit, zuen partetik etxan da super ondo. Osa, ni poste nahi zuen ibilbidea bat. Izan da, de sin más, de estar en el Discord, eta gero sari beho jaso zen dute, Bai, sari da. Bai, el tracking. Bilboko podcastiko nena. Bakarra, ez du ginen bakarra. Bilago, ez da? Urte. Ez que... Birru tardi izan zen irea? Bai, no maiz, makete horretak ditu 3 urte terdi, oza, urten bete ditugu 3 urte. ETV baparik, Birru tardi izan zen irea. Ez que zurekin... Pero beste podcast guztiak edo ordaintzen zieten udal batek edo ETV. Ugara bakarrak iraun dugunak. Gu justo mantentzen gara como... moment, o sea, esain kutreak aurrera emateko, baina liberean kutregiak ETVek finantzatzeko. Orduan, ezin euskal da ETVek esatea, maketu irratia, I want it. Por lo que sea, esa igual du solicitud de EITB Podcast. Ops! Guri ez dakute late night bat emango. Beste podcast batzui moduan. Joder, allá os deberían dar, Baina agertxe zarete gazta irratian con el nombre de Cangrejo Irratia. ¡Hala, sería mortal, Kaixo Cangrejoak. Bai. Aldatzen zu Y una foto de la fija y la aquí. Etortzaren txebertan, Imanol Pradales! Imanello o chandales. Bueno, vale, eskerrik asko etortzatik, en general, eta hori, eskerrik. Ole!